Mizo revision kan na yanga Mizo history ya kum pawimawh te he ke mai na ka siamania enge then khat hi chu akum hi diklo te polo mai the chan chu ka le khabun nei te le midang le khabun nei ten anglo thina he ni chiang lo hi lom thina ma se adik tur ka ngai chu ni a chuanin hei hi a fullin YouTube pa chun ka upload don lova ka app a fullin ka upload dona competitive preparation Mizo ti app kha in download don ya hei sang khazare somni paruka kumatang hingkaron chana ama ero chu hemi ma hianin soidana oma Mizo pipu te khampat vela an omlai chungchang khan ron soya khampat vela Mizo pipu te an hun lai kha sang khat zani somnga edi velani antini sang khat zani somnga chuan selesi sang sari din hun kha selesi sang sari din hun kha edi sang khat zasari somli atanga sang khat zasari somnga antia chonin anol puya triao anron kan hun kha edi sang khat je zasari vel anti bokani edi sang khat zasari vel kha triao anron kan hun khan ti bokani ti chon hei kan mu angin vairam run masakum Mizo te khan vai kha an run ta an run masakum kha sang khat zariat le somni parukum khani a chon mau tam kha avoi khat na kha sang khat zariat somruk pakhat ania kum somnga danjela mau tam hi om thina ti chonin sang khat zariat somsari le pakhat kuma Mary Winchester kha an mana bank khoya te khanin mo bank khoya Mizo lal bank khoya te khan Mary Winchester te kha Winchester te khan manta me chenau pangte ni a January ni somni pathuma an manani ti chon sang khajer som sari le pahnia sa phawin an ron la le tani chon thli chetle kumanti kha sang khajare som sari parukania chon chu Mizo nu thing tam kha omleta sang khajare somriata jenin ar sitlak kumanti me he hi sang khajare somriat palia ania chon sang khajare som ko pakhata Reverend Williams kha mars ni som panga Mizoram lawlut ni hei sub missionary Mizoram lawlut masaberani ma he le khabu then khata chuanin then khata chon thli chetle kuma hi sang khat zariat somsari pariat antini sang khat zariat somsari pariat antia hetai chon sang khat somsari paruk angin kaziaka kha khanang manin lo chek chiang tawula ti chon sang khat zariat som kwa pakhata Reverend Williams akha alawluta kan soito ang khanin chuanin pubuang ate kha pubuang le sap upa kan ti me kha sang kha zere somli somko palian ron lota pubuang kha January ni som pakhata alawluta ni chuan sang kha zere somko panga a Bible le lintan ani Bible an delin masakber hi Luka ni a 21 August khani tani sang kha zariat somko paruka Mizo zirtirbu chwa kumani a hi Mizo tonga le khabu masaberani Mizo tonga le khabu masaber chu Mizo zirtirbu tinani chu chon sang khazare somkwa pariata amalgamation of North and South Lusai Hills district ti khoma the grammar and dictionary JS Lorraine khan sang khazare somkwa pariat kuma alet ling boka ati chuak boka chon Mizo chanchin bu masaber Mizo lai sui ti kha lai sui ti turnge kha sang khazare somkwa pariata iti chuani bokane chuan sang khazare somkwa pakwa Mizo jinga baptisma chang masaber khuma le khara khanin July ni somni pak nga khanan changai sang khaje somkwa pakwa chuanin Mizo le vai chanchin bu kha sang kha zakwa pahnia achuaka sang kha zakwa panga a mara Christian missionary masa RA Lorraine kha lokalani tizo Mizorama har tharna masaber revival masaber kan ti kha sang kha zakwa paruka alo thlenga middle school masaber po sang kha zakwa parukuma ani so sang kha zakwa som pakhata Christian tlang au ti kha chanchin bu o Christian tlang out goshan chanchin bu kha alo chok sang kha ko som pakhata chon printing press poka hemi kuma hina chok ani lock printing press kha printing press masaberani sang kha ko som paruka thuthlung thar le lin kha zo ania kha masabera chon lukan le lim masaber kan tia anu chuanin thuthlung thar le lin khan zo ni chuanin friends rama kal an kala kha kha indo puya khanin friends rama Mizo thalai tam taka kha friends rama cultura recruit ania sang kha ko som pasari an kala sang kha ko som pariatan lo honi